Perezida Paul Kagame yakiriye mugenzi we wa Togo akaba n'umuhuza mukuru w'umuryango wa Afrika yunze ubumwe mu gushakira amahoro burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Faure Nyasimwe bajyana ibiganiro byabereye mu muhezo. Nibagiye gukora subscribe kuri Pacific Inspiration kugira ngo ujye ubwa mbere. Ni ibiganiro byabereye muri village Urugwiro bikurikirwa n'ibyahuje aba bakuru b'ibihugu byombi mu itsinda ry'impuguke ryashyizweho n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe rigizwe n'abahoze ari abakuru b'ibihugu byo mu mugabane wa Afrika harimo Olusegun Obasanjo wahoze ari perezida wa Nigeria na Sahle-Work Zewde wahoze ari perezida wa Ethiopia. Hari kandi na Festus Mange wahoze ari perezida wa Botswana ndetse na Catherine Samba Panza wahoze ari perezida wa Repubulika ya Centrafrica. Ibiganiro byahuje impande zombi byibanze ku mutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ntambwe imaze guterwa by'umwihariko mu biganiro binyuze muri diplomasi bikomeje gukorwa ndetse no ku buryo hashimangirwa ubufatanye n'ihuza bikorwa mu mbaraga zose zaba iz'uturere n'iza Afurika muri rusange mu rwego rwo kwimakaza amahoro umutekano n'ituze mu karere k'ibiyaga bigari. Twerekeje muri Burkina Faso. Leta yowe n'igisirikare muri Burkina Faso yashishe amashyaka ya politike yose yo muri iki gihugu aho bivuga ko yarengaga 100. Iki ni kimwe mu byemezo byafashwe n'inama y'abaminisitiri y'iki gihugu yateranye ku wa 4 tariki 29 Mutarama 2026 aho bivugwa iki cyemezo cyafashwe hagamijwe kubaka igihugu gishya. Kuva leta ya gisirikare yowe na Kapitene Ibrahim Traoré ajya ku butegetsi muri Nzeri 2022 ihiritse indi ya gisirikare nanone yari maze amezi 8 gusa yahise ihagarika ibikorwa byose by'amashyaka. Raporo ya leta ya Burkina Faso yari yagaragaje ko amashyaka menshi muri iki gihugu yabaye intandaro y'amacakubiri mu baturage bikabangamira ubumwe bwabo. Ayo mpamvu y'iseswa ryayo nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Emile Zeribo. Mbere y'irikwa ry'ubutegetsi bwa 2022 muri Burkina Faso habarirwaga amashyaka ya politike asaga 100 harimo 15 yari yahagarariwe mu nteko nshinga amategeko y'iki gihugu. Iyo nama y'abaminisitiri kandi yemeje ko imitungo yose y'ayo mashyaka yasheshwe ihita yegurirwa leta. Reka tubashimire kandi ntibagiye gukora subscribe kuri channel Pacific Inspiration aho tubagezaho amakuru agiye agezweho kandi mashya buri munsi. Ntibagirwe kudukurikira ndetse no gukora share no gutanga igitekerezo kugira ngo tubashe kuzamura umuyoboro w'amakuru kandi yizewe. Imana ibarinde na hejo.